Iha purusaku. Saya Simba Rohami unang tulak au. Puji-pujian doa mauliat itu tongal Tuhan di sebuah ruang kami telah ditinggal ni basam Tuhan di januk marsada-sada napungong apalah gagasan obason lima ale Tuhan di parsa rumah Tuhan ni amanami nang jumulo ni alammu sa tonga-tonga ni keluarga utauru alani Tuhan mangido kami asahungan na macung-cungi ulau nami nanek silau nami Tuhan dan sahabat-sahabat nami na sumaralu tu bagasa amal Tuhan di sudinaka tulang hula-hula onani hari sesudi matahiyak kasih solhot narotu ingana nanohoma tuktong na mga liat dami duklas ni roa na siyakoy asarok to kami marsonak-sonak Tuhan di madinalaw mangulahot adat sahabat-sahabat nami iyalihap jalan Tuhan pasahaton nami dosi sesudina sara demi acara mulai siya naman kesatu na mangujumi di madinalaw pataruhok kami ama nami tuwing hanap persatok inani pasatok tong matod dimto di perbadiay mahali Tuhan na makliat dami kunas ni roha di kami januk persada-sada atau kupasahat kami Tuhan tangyang nililin nami di bagasat titiyo kolang mga sahong warni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tu amin. Biar sikat itu hukum nami namar buat dibentuk mengalak guru diracai guru terpunan iman nagabe orang ni hari nami anaknya saya anaknya sekan hukum usaha mengalak guru diracai guru siriga nagabe orang tulang nami anak tulu dapat dulu Apung Martin mangalak guru nababan gabe doi Apung kedua Apung Jati mangalak guru Srega gabe doi Apung Kristin mangalak guru Situmeang na gabe tulang nami Tumeang anaknya dua bawah walu buru anak siap kangen iman na takaruk-aruk di partisiono anak siap sipai dua opung bida mangalak buru nagabar gabe nomor ibo tona walu marhabuliam mon tu marga perjulu tu marga mutasoi kedua tu parangenangin batulur tu giting bawa baton tu iya Pali maun tu nababan, kau lokpon tu hari tolang, babi tuun sinaga, kawaluun tu si morake. Dia anak siap kanan tubuh tanggal 10 tolu bulan tolu tahun 1955 amatan baru marhasokan tu guru dirajai guru Siregar di tahun 1970 tubuh masyarakat guru namargoan Kristin Utauru marhamulia mat tuan ni na guru nami
marga Sihoda, 2 anak, 2 anak, Sara guru, bunga sudah pinopar na obat halal, tutup usia mana hari Kamis di tanggal 20 bulan Sia tahun 2022, tutup usia orang tahun. Songoni manyo jujung ngolu jika nabui batu pahami songoni mah untuk nami marga huruf isot jong dohami siat dong asa hutamu kapuk Kristen rak dohon dengan na tua hopar balok na sadabius 10 huta tuk songonok pe kehadiran nami tuk masalah semarok hamuna. Jadi luluan nom sorumah tua dihamu keluarga marga huta huruf singkat do sidohoron nami. Jadi lumobima di inang boru legar nama kagaluhon amata na saurumah tua sidohoron nami itu hamu inang asal giat jadi hotu hatta dihamu gogo asamar gugu kamu inalau badu pakai ni amat tahun nalau kalau wanita anu satokin nari itu ingana 4 satokin nari rumos samu martanian tu di bata do pengalaman gugu ido dapat dukon seluruh na aha nalau sinakap di rohanta isialani Wasdoro hanami kodidongan martongan tanyang doha matong lapapor haton na dua asa doktong nasiya di jala dohata amat taon tuinganan dong pinaradina ingaran sonangani somani majo to hamu inang na guru regar jadi na berikut na mosya to hamu yang nakon ni na dua somani nang guru na media si Kristen ini ai humoto kami do kolam sasado hodo ya nakon ni na dua kalian do hata ni na dua mado anak doho ipampainan buru doho yang gopat tubuh molo itu hata sarupa do anak doho buru kang maribai dari mahora tutrupuk na pinasaha ni debata tuda dua tang di parsita na tuwa-tuwan gimana ng tubuan anak alay di behroa saya hamu sungod dayo naik unang 2 sungod dayo tuwang kilaw pabor haton na tuwa-tuwa mnaon tuingan ang pasatok inani tang yang ngami peto bakta na martua di batasan giat ma ditapay tuhat tadi hamu ang ipasok dohot nilihon di hamu kapaso-paso asal dia boy pakai umuri na mamubit tulang nani si tumeyang kalau nama tulang nani kau baru menuan Pimparan ni doho at kanamaramarang iharusan hukna boda ni hasuhutan hutahulu manjalo ni harokan nami ima tulangmu dibugasan obason tamahani madatong mulai ati manang diabat di bata sanggit madiramoti ulot ta dibugasan tekion mulai sa namamuka sahat tu nasipul anon tapa sahat tu pangula di humiya siya Diyos di bata asang iya totong tuhatta na mangalehon tiunyari pangalehon akalas ni rawa nang halameon dihita sa hukna na maghula-hula mo.
Dinang saat kami di Bagasat Tikyon Bung takas do di ako kanami jala ilo adat na tinanahon do puta tuita jala huwag kami na magludu alay siyang kiyak ma songon hata nakining sa mula-hula madahonong nang pehonap bulong ditubuhon amang bukol namin tong dohong kapami amang bulu na magludu iya na magludu nang naparbuiping dorong namin at tong songon ilo inatuwa-tuwa asa prima poki bahul-bahul babas talongan Pilma ton di dia musa luna peparan ni abang bangunan yang do akka dapat tuluna do akka ibotona saya ujung-ujung dia mu akka pacabotan nang pangabuan Madudu. tuang songoni isan huna di hata ni akka sububun nami tuamu saya manjako matong ini hamu akka abang bangunan nami asa dabok na niluan sinong na niluan mo na gabi nang napinamu na kok torot na peparan dia mu saya tambay Tuhan malihamu akka ipasok dia tambay ni ya kalau kami di Bagasat Tikyon ima di paksa matuan amang bukan yon sonari kami nama buka ada kemungkinan akan kami do napaposa dia langsung tuh ada 5 tahun nami ada yang bukan Ya, betul. dia songan hobak ada di paksa matuan adong do kulos hubak kami di sono songan kulos terbang di babuan ng sarma tua amang bukan yon atau orang nami nawanong yata ang bukong Ya, betul. parjolo na siya na magtunang bukong nami na mga arup-arupi ang bukong nami na wastang na usang matwal Saya. siya na may tu dere babere nami tolak si otang 2. siya na may tu pahupo nami pahupo niya ang bukong nami yun Betul. siya na may tulong at tuguna 4. siya na may tu ibotona mga napungan may pahupo nami Iya. saya may tupak sinabunga. Wah hira-hira. Dosa lahat tamang sa Korea. saluhugna ng lumudi di bahupo namin ima halak si hotang jala siyang giat matutu di paso-paso ang magkalibatana sila kasang giat lam tutampena torok ni paparan ni na sila nanggo apalai mabuan goa di amang bohona niya tuluan dari yon jadi tumsoni be natang patupahami dohong kami do sumasyak kami tulang muna asa titin natin opa golang-golang mapangakaw ko na tuksawani be urus na buhay kapasat kami tulang muna saya matadibatama na manggoy paso-paso na tuksawani be padok namin lihatan lulus na buhay taglok kami tuha mo saya matadibatama na pasautos sa luna asa di bagasan palakot ni matadabon asa doon na yung musay sa solo sa tuboktihan ng tigaras dahil sa mahulong niya muna pagbiran namin din ko mangulo jala saat kamu saat kepada sirok mo di mahal niya ang gulo Bagati Maria betul repok kami ginleng muna alay tulang upok na burju ng tarpanusami pagpayangan muna itu kami arang dohatan na dotua mando upong daksudak pulong gawi sakit dari bania daksudak upong
manak sumbon nami ala si bainon nami na sasadia upung duli na burju tumpe ulang tangan narohan marsubot di jalo muna tas marohamu macalo haroro nami upung duli sinubot yang upung duli Kage abang bobo kage. jadi di kita namar dongat tu anak kita sumbon mahula-ulat ta asa tabay mapersiapan tu si amang pariwan perkuci ning sumbon nami maraja ni ulawa nami tulang nami on bet kamu mana obar tu si